Zina degende bizde oşo bir gana oşol ne jinstik baylanış emes, zinanın türleri var. Zinanın da bir kança türleri var. Şu türlerini dagı biz düşündürek eteli. Eң ele birinci biz ayta turgan nerse bu zina nikesiz jakındık kılı. Bu je түшүнүктүү, ha? Erki menen jata kalуу, mundayча ayтканда. Özü al nerse bu aybanlarda ele oşonday eken da. Bir gana aybanlarda akıllı yok bolgonduktan allarga namaz farz emes, adal aram farz emes bolgondugu üçün allarda күнөө деген nerse yok da. Күнөө деген nerse yok. Oşo sebepten aların eken allarda ne zina деген күнөө yok. Biz adam bolgondan keyin bizde ne adal jol menen, nike menen gana jakındık boluş kerek. Nike menen gana üylönүү toyu boluş kerek. Misal biz hiç bir tarihte okuyan emesmiz. Misal balança buqaсын üylentip atıptır, toyga gelgile degen nerse yok bizde. Onlar ayban. Bizde olsa adamlarda Peygamber ne dedi? Üylengende yok degende bir koy soyup sen belgilep koygula degen hadis var. Bir koy soyup bolsa dagın sen belgilep koy degen hadis var. Demek bu adal jol menen biz belgileşibiz kerek eken. Adal jol menen biz ne üyleniş kerek. Al эми nike жоқ bolsa demek bu aybançılık. Aybanlarda nike жоқ. Körüngen menen ne jata kalat alarda. Oşonda ele da. Bizde anday bolboş kerek. Kuday Taalam özü saklasın, özü betin arı kılsın. Эми andan keyin zinanın türü bol tildin zinası. Til menen zina kılуу. Til menen özüngө nikesi adal bolbogon ayalдар менен сүйлөшүү, ошолорго сүйлөө, ошолорду мисалы ne ар кандай сөздөр менен азгыруу, бул тилдин зинасы болуп эсептелет туугандар. Til menen özü zikir kılış gerek, til menen özü ibadat kılış gerek, Kur'an okuş gerek, jakşı sözdөрдү сүйлөшүбүз gerek. Bizde ne til menen ар кимдин делебесин козгой турган сөздөрдү сүйлөp, ар кандай ырларды ырдаган, бул дагы не тилдин зинасы болуп эсептелет. Kuday Taalam özü saktasın, özü keçirsin, oşonday күнөөлөр болгон bolsa. Эми bizde negizi tildi biz jakşı sözdör menen tarbiyalaşыбыз керек экен. Oşo zinadan alış boluş üçün. Себеби кыргызда söz бар Кудайым эле. Tilingdi сактагын, өзүңдү чакпасын дейт. Oşo көп бөле tilden жолгат экен да. Tilden жолгат экен бардык нерселерге. Анан bir kişi айтат, мен дейт, эртеден кечке bir күн карап өзүм менен белгилеп отуруп 5000 күнөө кетирдим дейт да баягы жерде. 5000 күнөөнү кетирдим дейт. Ошондой санап отурсам 5000ден жетип барды дейт. Мынан кантип кутулуш керек экен, анын жолун дагы таптым дептир да. Кантип таптың десе, tildi сактасаң эле кутулат экенсиң, бардык баледен деген экен да баягы жерде. Ошондуктан бул жерде эмне? Зинанын дагы эмне башталышы ушу тил менен болот экен туугандар. Til менен. Биринчи сөз кетет экен, андан кийин көз кетет экен, баягы жерде. Ошентип отур, анан кийин не бардык нерсеге жол ачылат экен да. Кудай Таалам сактасын. Пайгамбар хадисинде келет, сенин көзүң дагы, мисалы, зина кылат дейт. Көзүң дагы зина кылат дейт. Көрбөйсүңөр. Тилиң дагы зина кылат дейт. Көзүн зинасы, тилдин зинасы. Бирок мүчө аны аткарат дейт кийинчерээк барып туруп. Кудай сактасын. Андан кийин колдун зинасы деген нерсе бар бизде шариятыбызда. Колдун дагы зинасы бар экен. Бул дегени кандай десе, мисалы, никеси жок аялдар менен саламдашуу, ошол саламдашуу бул дагы эмне шариятта тыюу салынган. Мисалы саламдашканда ал жерде сөзсүз бир башкача сезим болушу мүмкүн да. Мисалы баягы кыргызда сөз бар го. Кошунаңдын аялы да кыз көрүнөт, өрдөгү да кас көрүнөт деген сөз бар го бизде кыргызда. Бирөөнүн аялынын кызыгы менен саламдашып, кызыгы менен кармашы мүмкүн. Кармаганда, колум мынча назик деп, ар кандай шайтан азгыра турган нерселерден биз алдын ала бөгөт коюш керек да. Ошо саламдашканга дагы бизде шариятыбызда болбойт. Пайгамбар хадисинде келет, чоочун аялдын колун кармаганга караганда, тозоктун чоңун кармаган жакшыраак, аны кармасаң мээң кайнайт дейт. Ошондуктан мен дайым эле айтып жүрөмүн, бул жерде эмне? Ошол нерседен да этият болуш керек да. Чоочун жерге барганда салам алейкум деп эле коюш керек, болду. Кол алыштын кереги жок. Кол алыштын кереги жок. Мисалы элестетип көр, сенин кызыңды бирөө, кандай чоңкыз, жаксыңбы деп эле колуну кармап алып кое бербей отурса, чыдайсың сен ошого? Чоочун эле бир эркек келип алып туруп, сенин аялыңды кандайсың? Жакшы таанышып алайык, сен ким аялысың деп эле сенин аялыңды колунан кармап алып ошентип атса, кайсы эркек чыдайт бул нерсеге? Ошо негизи чоочун аял менен кол алышканга шариятта болбойт. Шариятта болбойт ошол нерсе. Ошондуктан айрыкча мына чач алдырганда дагы эркектер эркек чач тарашты тандаш керек.
Erkek çaç taraşı tandap, erkek'e çaç aldırış gerek. Je ayalına üretip koy, ayalın uydan özün çaçını da alıp versin. Sen bu жерде қарасаң, çoğuşun ayaldın kolun karmağına karaganda tozoktun çoğun karmağın жақшырақ, артығырақ деп atpay бұл жерде. Ал жерде kol karmamak dursun, sen başlarında massaj kıldırıp atpayсың бұл жерде. Жағыңды бияқа қыл, başыңды көтер деп тұрып, өт өзіңді кармалатып atpayсың бұл жерде. Ошол негізі не? Бұл қолдың дағы зынасы болады екен бұл жерде. Құдай Таала мөз сақтасын. Андан кейін бұттың дағы зынасы бар екен туғандар. Бұттың дағы зынасы бар екен. Бұл қандай десе, сен ошол не? Зынаға себепші бола тұрған, делебені қозғой тұрған, мысалы дискотекаға сен басып бардың ба? Бұл не? Бұттың зынасы. Бұл жерде барып тұр сол жерде чөчүмбүрөлөрү бийледің бе? Бұл бұттың зынасы. Бұттың жоқ болса бийлей албайсың, сен үйделе отырмақсың баяғы жерде. Тура? Құдай сақтасын. Ошол нерсенин дагы биз этият болушубуз керек туғандар. Анан бизде негизги маселе ошол бұттың зынасы көбүнчө бул жаңы жылдарда көп башталат да бизде. Корпоратив деп коет. Жумушунда иштегендер өзүнчө жыйналат. Эч ким аял нерсти барбайт ал жергечи. Ошол жерде иштеген аялдар да күйөөсүн нерсти барбайт баягы жерде. Көрбөйсүңөр? Мына бузукулуктун башаты ошол жерде да. Кудай сактасын. Ошондон кийин канча ажырашуулар болуп атат, үй бүлөлөр бузулуп атат, талкаланып атат үй бүлөлөр. Жаш балдар жетим калып атат, аялдар жесир калып атат, тирүү жесир калып атат баягы жерде. Ошол не? Корпоративдин айынан. Кудай Таала өз сактасын. Ошол нерсени токтотуш керек. Ал жерде мисалы жумушта иштегендерге гана деген бул өзүнчө бул шайтандын саясаты да. Не жумуштагылар отурса болбойт бекен деп. Болбойт. Ар кимдин семьясы бар, семьясы менен бар үйүндө отура берсин. Не кылат ал жерде? Чалдар айтмакчы, чоочун эркектердин арасында бок жейби ал аял. Баягы жерде. Отурсун өзүнүн үй бүлөсү менен. Бизде шариятыбыз боюнча, эгерде аял заты бир жумушты иштеймин десе, эркектерге аралашып иштей турган жумуш болсо, ошого жооп бербеш керек. Эркек милдеттүү түрдө өзү үйдө отуруп өзү багыш керек. Ал жерде эркектер менен аралашып иштей турган болсо, акчасы айлыгы жакшы экен деп туруп уруксат берген арам. Болбойт андай жерге иштегенге. Ал жерде жанакы айткандай эле эмне? Зына башталат ал жерде эмне? Көздүн зынасы бар, тилдин зынасы бар, колдун зынасы бар, кулактын зынасы бар дегенде. Бүт бар ошол жерден башталат да. Кудай сактасын. Ошол жагынан биз этият бололу туугандар. Ошол зынадан биз сактаныш керек. Бардык нерсени эмне? Алдын ала бизде эмне бөгөт коет шариятыбызда. Андан кийин бизде эмне кийинкиси бул кулактын зынасы. Кулактын зынасы. Эми карап көрсөк, кээде ошол кээ адамдар бар, ушунчалык таланты бар, жалганды чынды Кудай ургандай ишендирип коет адамдычы. Шундай бир жалганчылар бар, ишенип кетесиң да, даже өзү да ишенип кетет айткан сөзүнөчү кээде. Байкабай айтып алыпчы. Чындап эле ушундайбы деп. Жанакы мени эки дос сүйлөшүп отурат дейт, экөө да ушунчалык жалганчы экен да. Бирөөсү айтат дейт, мен өзүмдүн огородумду казып атып, бир жылан чыкты эле, карасам 120 метр экен деп коет дейт. Андай десе экинчиси ал эч нерсе эмес. Мен огородумду казып атсам, бир мотоцикл чыкты, 41-жылы экен, фарасы күйгөн бойдон калыптыр деп коет дейт. Андай десе экинчиси, дос, мен бай 120 метрди кичине кыскартайын, сен фарасын өчүрүп кой деп коет дейт. Көрбөйсүңөрбү? Демек, ушундай бир аферистер бар баягы жерде, Ал эркектерди алдап койгон экен, аялды жөн алдап коет да баягы жердечи. Аялды жөн алдап коет. Ошондуктан аялдарды эркектерге такыр аралаштырбаш керек. Себеби бул жерде эмне? Кулак деген нерсе бар. Кулактын зынасы деген нерсе бар баягы жерде. Көрбөйсүңөрбү? Эми аферистер толтура да бул жашоодо, туурабы? Барыңдар эле мисалы ошо кезиксеңиз да керек андай аферисттерге. Жөн эле алданып калат адамчы андайларга. Айрыкча бизде эмне аялдар кулагы менен сүйөт деп коет, кулагы менен жөн эле тонналап 5 бармак тийилип коет аларгачы. Кудай сактасын. Мисалы кулактан мисалы ушак башталат, башка кылат дегенде, Кудай өзү сактасын. Мисалы гыйбат деген нерсе бар, бөт бар. Ошо кулактан башталат экен. Эгер кулагың укпаса, ач кулак, тынч кулак отура бересиң дейт го, ошол да тынч кулакта. Кулак укпагандарга ошо менин бир эмен бар эле. Айшенин бар эле. Кулак укпайт эле раматылык. Ошол айтат, кулагымдын укпаганга шүгүр балам дейт эле да. Кээде мындай кыйкырып сүйлөсөң угат да, кулагым укпаганга шүгүр, эч нерсе менен ишим жок. Келиндер мени жамандаса деле мен не укпагандан кийин күнөөсүн өздөрү көтөрөт да, деп туруп зикир менен отура берем дейт эле да. Бирок дейт, таңга мал иттердин үргөнү угулат дейт. Карасаң баягы жерде, багындатка так айтып турат да баягы жерде. Таңга мал угуп калам бир аз дейт.
Biroq keyin kun ko'targandan keyin uqpay qalam. Maga o'shanisina shukur deb qo'ydi. Qaraysiň bu yerda. Quloq uqpay yurdi, men bilgenden o'shal 30 yil elek quloq uqpay yurdi, anan o'tib ketdi da. Alloh rahmat qilsin. Biroq namoz tashlab aytdilar da. Men zikir menen alek bola o'tiraverem. Kelinler quloq uqpagany yaxshi dedi. Men kelinlerim meni qo'q jamandab qo'yishi mumkin da balam dedi. Uqpayım dedi. Xijolat bolboymun dedi. O'shanisina shukur deb qo'ydi. Ondan keyin ko'zning zinasi var tuğanlar. Ko'zning zinasi bu ne? Çoğuçun ayallarga qarov. Bir gana ayallar ele emes, çoğuçun suretlerge qarov. Oşonda jaman kinolardy körүү. Oşonda jaman jurnaldardy qarov. Oşonda gazitlerdi okuw degendi. Toltura gezi jurnallar bara. Kede qarasaň bazarda oşol diyeyim men oşonda gazitlerdi alıp okup oturgany görösüň da bazarçylarçı. Qarasaň al jerde. Ne dese men crossword var eken crossword'unu aldım deydi. Baleni crossword turat bu jagda jylaňaç süret bayak jerde. Oşan sen uyga alıp kele turgan bolsak, uyda аны balabız göröt, kızыбыз göröt, uyat sıyıt degen nerse ketet da. Oşan ne? Közdü saktawını kiçinesine biz baldarыбызга үйrötüşübüz kerek. Uyda oşonday süretler de bolboş kerek. Oşonday kinolardy, başka nerselerde körboş kerek. Hazır televizorda çok oturup köre albay kaldık. Çay içip otursan ele biri çıgat da bayak jerde. Je vannası, je tuvaleti oşol jerde çıga kalat. Men uşunda ayta oturam oşol tur emes, televizorda bolboy kaldı desem, birös aytat, Ağay deydi. Ben bir yerge varıp kalsam deydi, çay içip otursak konak varıp kalsam. Oşunda jaman künden çıktı ele, qaraba sen. Dep tur bayağı üydün nesi deydi. Kızının közünü tosup durup, balasını sen qaray bersen bola öğret dep koyat deydi. Qarasaň, nege bola öğret balaga? Bolboydu balaga da, kızga da. Sen erkeksin dep koydu. Mına tarbiya kayakta jatat. Oşondan ne? Kiçinesinden biz baldardy, kızdardy oşon nesege özübüz tarbiyalaşybız kerek. Özüz ülgü oluşumuz gerek. Oşonday közün zınasından biz alыс boluşumuz gerek. Misalı, oşoların arasından misal ayrıkça kede külkülü bolsun dep, başka bolsun dep durup, misal internetten, WhatsApp'tan bir ayaldardın süretlerin mına dep durup tarqatsaňyzlar, sizler jogap beresizler. Se alayal, men üyüp kaçan, je jylaňaççan jürdü, oşol ayaldy sen özüň körgönüň as kelgensip, közüň menen zina kılgan as kelgensip, padelitsa kılıp tarqata turgan bolsaň, 1000 adam körse, 1000 adamnyň künösü saňa жазылат. Bul közüň zinasy. Kuday saklasın. Biz de kançalık mani bermeybiz. Eger oşonday ayaldardın jylaňaç süreti, başka süretler olsa, özüň dele körbeyle koy, başkalarga tarqatmayla koy oşol nerseni. Matematik расчетта бұл жерде қарасаң, бірді көйтесің, 2-ні 2 көйтесің, 4, 4-ті 4-ке 16, 16-ні 16-ға көйсең, болды. Ошол сен жөнеткен адамдар башқаларға жөнетсе, миллион адам көрсе, миллион адамның күнөсі ошол баштапқы тарқатқан адамға жазылы өретті. Ошол адамдар көзі менен зына қылды да, ошол жылаңа сүретті көрді да, ошоға тарқатқан адам жооп берет туғандар. Құдай сақтасын ошол нәрсе. Oşol nersege özüz dagı netiyat bolalı, üy bileni dagı netiyat bolalı, balda çakan dagı netiyat bolalı. Dost jarlarga da aytalı, eger qoqsu bire jönetse, oşol jönetkenin sen öçürüp koy dostum. Bu jerde közdün zınası degen var. Etiyat bol oşol nerseden. Başkalardagı közü menen körüp künöge batat, künösüne sen şerikteş bolup kalasın dep turup aytış gerek. Kuday saktasın. Ha demek SMS, video, oşo padilista kılgan neslerden biz etiyat bol tuğandar. Kuday taalam öz saktasın, oşol negizi durus emes.